Mai bulu ui fale alupo. Mai bulu ui fale alili. Mai bulu ui alipata. Mai bulu ui Amerika Samoa. Le sifofongo Samoa. Le 2AB. Ba mai sau fika, e vai va mai la musika. Yeah, lima fast food amor, best. Sambil wantina vang ole taya ole ua toi lua se fuluma le 5 minuta le ton talia ole tula me fitu. Ea ile nei taya fau mal nei taya man wia le o tato lia le lofa malanga le o tato utua. Taya ole nei ola sunga fua sa sulfa. Ea ole masina o a berila le tato fulanga mal tato sablinga. Ele nei fo ito sanga lua fe lua se furu mali 5. Leo taso se mai lunga tanto por klami ta lo falawa Samuel nei tayao. Ea fa pena fo e ona toe fa fela e atuai ma toe fa talo fa atuai. Ele mama lua mali pa iaio le fa fonga le nganta stanto tunu belo Samoa. Ea mai lava yona o tele se pa iona iu. Ea mai se fo e le fa fonga tapo. Mai America Samoa. Ea ele nei tayao sa panti pa iole li ia to nga so solo i pia tiu te mawhai vai pe ona iai ia le nei vaenga o le taiao ia a bai se foi o la tau na nai whainga wenga pia la sa ia iai malatu ia o le loa loa stanto moto fia fianga ia le ua tapena foi malausu tapena nga masani ia o le anso sale nei o le laupama Lena hemonia i upo lena whaafia fianga mai le asosiata matua ia avele se mea ina a le lei aina nofa whaatasi o uso ia
no no fo fatas to no fo falo fani ya ele nei vai ngale tai au fa talo fatul tatu por kala me to ke lau talo fani ma lo la wal soi famruia ya pe fo ina ma to fa fela in fa talo fatu ya ina ya tatu pa anga pe on ma wa tatu fa salonga lungal tatu Sina Radio app tatu to ep Facebook page ya by sol tatu to ep YouTube channel ya e pe on ya le vai ngale tai au ila to una o ma futa mai lungal tatu live. Good morning, good afternoon, good evening ya o ma to isa mo le wa tafa to ta le nei tai au ina ua malama le asofo ya ile anga le ma le lo fa le to ya le manatu ya sa ma se weekend fia ya mai so isa ni nga lo to pe ona ya ile so nafi ya ile afata faita ulanga ma le afata faita ulanga ya ifo ina tan tununga ya wa ma fa sininga ma lo si fa le nganga ya fa pena na tau mo so le tufa mai le tua ya lai ila na fionga pa ia ya pe ona fongaina e ana ona ola so foi ana fia le sa tele lava ya fe au fola me la fionga pa ia le tua ole au ngala va tasia pe ona yai ya le malanga fa tu pu Yesu Yerusalema ya pe ta yani sa tu fesili nisi sa tu fesili lava nisi o ai le la tanga ta saule asili o ai le la fa mai oria isilo makuanga se ning fa mai sakali saul malanga fa kupu ya fa mai isi anga fa pese kupu se mangue mua mai lumang pasi ka wenga leo fa wiu mai ene mea ma fa lang muanga mu mai ne mea se mangue mai se karioka wenga le pe o ka vale ya ave ya sale sama e fola skape ka mu ya la se vai ola pa ma mo me ola la au ma ofula ayalena ole telena va inga pe ona ila sonna fila sala upama ya awale nei foi vai ya sole tanto tabenatu ya ile fa mana tuina ole asomadiu ya le taulangan tapena Yesu bo tatou ya le nei taiao ya el manatul to telena wala usufoi sivainga si amatul tal tolu ya fa malo tuai le ofenga luenga le bakery le company supermarket amang ya mai se voi inisio o famato ya ma fa tarovatu famato mai se voi company supermarket ya Frankie ya ma lola la usul nei taiao sa tu salonga po ya ole ana tau au ina le sunga ya twain tu pai ya tatu fa salonga le pongsa o mo maliat ya la foi la ua anga ya tul tu ngani malolonga to ta pena mai le sivo tiut ya ale o tatu pale fianga ya tatu por lambe fata olton neva engale tai au ya e pe ona ya tatu fa salonga mo le tatu programe ya ole toi kuata ile fitul town day ya elo to bounce statement tatu se mai le se fa te atu report la ta mail talenta mo sa mo to kelau ya pe mai falling ole amatanga le neva ya so wa ye ni se anga ya tu sala fai ni se toi tali watu ya tu mamau fo ni se nai fo malanga mai ton ta to tu ya ai le manino ta to talenta ya itulanga o mai pe ona el ta to wa fo fanga solo neva ya so mai so le ya so fu ta na fitu fa fonga le ile wa fa sala da to ta to telephone on to fa sala wina ta valu ile ta nei le mai al ta to proclame le Serena Stock 10 ya ma fanga solo toi aile to uala val tato laina telefoni ma sani lua ta sifalu o ma lua ta sifalu lua ya tato proclame tato te fa so yai ya ma tato tala noa yai ya tu fa mai ava tu fo iso ma to vai ya tu langa pe on yai le fata lolo inga ma sani ya olo tato to uile tu male tu ya mai se ya fa tala fa tu nei ta ya o ile pa ia la inga salivia fio anga malalfanga te tasi ma lol soi fo manuia ya mai se fo io le fa fonga bawa nai tua ai to the mota malawa ai la bat tu ai mapu fangalele ya tonu so se mau tanga singase ma lol soi fo manuia nei taiao ya ia le tua ia le manatu ya wa fo nei taiao ya fo ma lo si fa fo wina lo to soi fo le tino nei ya mai se fo io se ma to wa ma lo si ale fo tato to ia ilungo nei meo fa salonga ya ilungo openga ta fa ilangi nei taiao ya le manatu tato se mai sina tato fa vi fianga le nei taiao ya ona to ida tulo le o le tato reporti o le tala tau ya mosa mo matoke lau le nei taia o le taia la vai la so fua o le fai malia fa mai o besse al vetulima musika malia le taia
Musika malie awe fefe Se mai ona tene Usumai la pese malie Arata mai mare siva siva mai Fata mati mau soso Big mai lunga au ale pao Jesu ai miti para lolo Awala te ta fali au Pera meio se tapa mai Mexico Tata piti mai sito e aina Le loma tua po irua ita Uale mafai la na olo na fia si vai Le maliero le musica Musica maliera awe Pepe Mana ya si vai Musica maliera awe Pepe Se mai ana tene Samuluwatina vaenga le taiao lea ua toe se fulu ma le tolo minuta le tonta lea le itula e fitu tata se mai ia ile lua I whaasala wanatu o le tata reporting le tala le tau mo se tatu o tunuu mai salfafunga mai e toke lau le nei vaenga le taiao. Tala le tau mo Samoa whamatalanga winga lolo wa le tau numero fulu ma le tolu mo lau whanua ma o ngā Sami o Samoa le na whamawina I le tā lima le vavea nei ma le ofisa na va I tau le pensula munu nei. Fautuanga timunga mafalo fa Malusia, fautuanga mo onga Sami o lo o fa Malusia. O se vaenga whatai ingo sa vili ma timunga whapea se vaenga peau maa le ea lo anga I mai ilunga o Samoa mai matu, peitai o au e whio lolo malo sela matau polu sa vili mai isa sae o lo ofitia I la tunuu. O nei winga le tau le au mai a pia winga au o I nisu taimi, timo ta ulwa vaa solo ai ma e mafa e puu, Nai wila ma fain stili fa pia savili to fa tu tau ni su taimi mo le so. O fa maunga mai o ngā Samuel o atangi ai le maua lunga o ngalu e o atu le lua, tesi ma le lima I le tolu mita, ma e ono fa solo I le fa ititia I la loifo o le lua tesi ma le lima mita I se taimi muli muliane I le son lava. Ai mo le taimi nei lava ia, o lo fa abalu sia pia fautuanga mo o ngā Samuel Samoa, fa pia fautuanga o timunga mamafa. Vianga e ona nia e mai ai e mafa timunga, puawa masi se a wale no whanga mawalunga, ma e lolo vai no whanga tafa tu whaala, e whātu tau savili taimi timu ai, e a ave au ma so le sami. O le isi mamtalanga winga lolo wa le tau, o le whai taunga lona se fulu mo le wha, e a ole a mawamai pe atali tula lima, I le a fiafia na nei. Very blessed good morning once again, Samoa, and here's our public and marine severe weather information number 13th for us issued by the Samoa Division at 5 o'clock on this Monday, early morning today, the 14th of April 2025. Heavy rain advisory is still valid, and the marine advisory is still valid. A convergent zone with a impeded trough of low pressure approaches Samoa from the north
while a moderate easterly wind flow prevails over the crew. The system will continue to bring cloudy periods of isolated showers, with heavy force, few thunderstorms, and gusty periods for today. In addition, the latest marine observations signify wave heights within 2.5 to 3 meters and may gradually diminish below the advisory threshold of 2.5 or 2.5 meters later today. But for now, the marine advisory remains in force for Samoa along with the heavy rain advisory. Potential impacts are for Samoa: heavy downwards with poor visibility, fog and slippery roads over mountain passes and ranges, spooling near roadsides and waterways, gusty winds during rain, strong currents, and very round seas. And our next severe weather information will be issued at 5 o'clock this Monday afternoon. Elena, te atule si vaenga tau wal nau whamatalanga winga lolo wal tau lau whanua maonga Samuel tātua tunu. Tātou se mai tala nil tāmo vaenga o Samoa le whamawina alfa lima i le vaveao nei o au savile whanolon ma lo sila matak polo lo of tia Samoa pitai o se vaenga whetanga ingo savile mitimunga i mātua lo anga i mai ma mai winga lolo wa o le tau. Pau tuanga timunga Buffalo whamalo sia pia mo lau whanua o mo Samoa. Ainga nei mo polo ma mutali sala 5 ma wina le so e a wo ni su taimi matimo to ulwa va suai e ma mafa ai po fa pena wilo ma fa tili to fa tu tau I sabili mai se foi o timo ma mafa. Ainga le tamailo fa ma wina mo le asolua tai au se yo atu le asolulu o le a wo ni su taimi mana timunga e to ulu va suai. Tala nei tanga mga tai whale o tātou wa tunu o au savile wheo lolon bang lo sena mata polo savile mai saelo a fiai o ngā Sami o Samoa. Whautuanga mo o ngā Sami lo whabaru sia pia mo ngā tai whale umo le a tunu o wa inga nei ngā tai whale mātou mo le so ma le aso tai au. O le a angina mata polo savile mai I sae luas 5 kilometer li tula pua wan whaatau tau savile taibio timunga ngā lumauma e tasi I le lua male alfamita le maulunga. Male vainga nei ngā tai whale saute mo le so ma le aso atai au. O le angele mata polo savile mai I se sae luas 5 kilometer I le tula. Pua on whata tau savile taima timunga ngā lumauma e lua male alfamita I le 3 mita le maulunga. Here's our morning issue forecast for Samoa. Situation moderate easterly wind flow prevails over Samoa. Meanwhile, a convergent zone approaches the crew from the north with associated clouds and showers. Heavy rain advisory remains in force for all land areas of Samoa. For both Bono and Savaii for today, cloudy periods with isolated showers. With heavy falls and few thunderstorms, expect gusty winds and rain. And for tomorrow till Wednesday, cloudy periods with some isolated showers. Here's our morning marine forecast. A moderate easterly wind flow is affecting Samoa's marine waters. Marine advisory remains in force for all marine waters of Samoa. For the northern marine waters for today and tomorrow, easterly winds south 20 to 25 kilometers per hour. Visibility and gusty winds during showers and waves and swells are 2.5 to 3 meters. And for the southern marine waters for today and tomorrow, easterly winds of 10 to 20 kilometers per hour, waves of 2.5 to 3 meters. That's it for us, Samoa, for this Monday morning. We have some more updates at 5:30 this Monday afternoon. Yeah, all the reports in the channel tao marino tao tonga mo Samoa ile nei vai ngol tai au. Yeah, ma le fa moi. Yeah, va ia fo ia officer vai tao. O le awhali tula lima le fiafia na nei o le amawe seisi whapoponga ia mo le tala le tau mo Samoa. Ai mo toke launa waia tala wani ma lo lewa le soifo manuia ia o le tala wale nei le tau mo tau le wha mawina le awha lima I le maweao o le nei a sungfua winga le tau. O sa vaenga peang ma mao le ia whata se mao ma timo lo anga I malia mai pia I lunga le atu to lau. Vaenga le tau mo te lau wha mo te mai le waluanga le poana nei ti munga ma e mamafa ni su taimi whapena I wilo ma whaang tili. Feo lolo malo se savili mai mātu I sae o le sami si ai nga yona tuatu o le awo ni su taimi manai timunga o le ayai.
15 minuta te ilfa le fiafi nei lea o le amawai ia le sifa puponga la tamai al tala tamu tukelau. Tala Vani, and good morning once again Tokelau. Here's your morning focus for you, and this is recorded at 5:30 on this Monday early morning situation. A trough of low pressure with associated clouds and showers remains slow moving over Tokelau. Focus minute tonight for Tokelau, occasional showers, heavy at times and few thunderstorms, moderate northeast winds, moderate seas, and for federal over Tokelau, cloudy periods with some showers and few thunderstorms. Tawadunga foltu na antul tanto reporting lang tala tawul tanto atudu Tokelau ya ile neva ngale taya we pe ona fa ba wina mai ele officer ba tawul ben sulu muludei ya ile afa fo ile tula lima ile vaveao ole so ya moli langang fa after tele lava bulenga bala ufainga wenga officer ba tawul ben sulu muludei ya le fo madinol ta tongal ta to tala tawul ngato Samoa ya a or fa fonga mai fo ya start to mo to o ya Tokelau nei tai au ya fa te tele lava fa malo to fo linga de luel sif po ya ale tato official va ai tau ya wai le lava se me te silo fia mo tato loa ya pe a fai tato te fai mea ya na tato fa pe nei ele ai senga luenga official va ai tau ya ole o marino ya tulanga pe ora yai o tato to no le ya so fo madam tanga le va ya so fa ba si lava fa tanga timunga mafa ya ma fa ba sia fo I fa tuanga mo o nga sami ya ba ole au telenga lava tato tala tau ya vi yele li na swinga lava ya ole lava seki lava tato Semalen vai want le o toi 5 minutes le turn tale le to la fit to le tai out danto se bai ya start of afi fianga day on fa fonga le ile wai fa sala danto tanto telefo mai alo tanto telefo tanto ia ilungal tanto le da telefoni fa soma sani le tai out Hello again. It's good to be here next to you once more. Now I know I cannot live this lonely life without you. Maybe I was blind, but now I see the light. I was foolish then, but now I realize. 'Cause loving you was all I had in mind. Holding you so close, your body next to mine. Let's forget the past and the things that might have been. Now that we are one, so let's be friends again. Baby, I should have known you better right from the start. Now that I thought you'd understand every word I say. Now that you have gone and in return you broke my heart. I was foolish then, but now I realize. 'Cause loving you was all I had in mind. Holding you so close, your body next to mine. Let's forget the past and the things that might have been. Now that we are one, so let's be friends again.
your body next to mine. Let's forget the past and the things that might have been. Now that we are one, so let's be friends again. Let's be friends again. Let's be friends again. Let's be friends again. Vivian na musika sa filo yung nivang o tayo may lewa besena le 5 stars. Hello again. Ya ina o tato no foi malay to le fitu sa may lo fa fonga ile lwa ifa sa lo to tato telefo o le nei tayo. Whaafafonga i telefonga le 2AP i lunga o anala leo 5 wha o amo wha mo tasi o fitu tesi male wha iwa tasi tesi male tasi male wha mo iwa lua tesi male tasi malunga o le sino e mai ngoa i ai i lunga o le 2AP Facebook page male ala ata le malo o le TV iwa le si whafonga o Samoa le 2AP. Talo falava o talafo mo le nei tula. Wa mai a whaatauto se tasi presidente langulango le whaamasinonga o whanua masuafa, le awhionga tuala ni ko te mupalamo. Sa whaatinoina le whaatautonga i lumo le presidente le whaamasinonga o whanua masuafa, le awhionga le sate le rapi wahai. Na whaafetai e tuala le avanua ua ia ausia, ona i eilo na talitonunga, e to atele whaamasino le leiolo o iaio le whaamasinonga o whanua masuafa. E eilo na talitonunga ele o se whiriwhiringa whaingofie, ona e anga wa uma whaamasino i lea tō whinga, a e whawhitai ona o le taliton wina o lona tangata whaatau waa, ma e nata tau tino o le a whaiala na ngā luenga i le mea e ngā tai le mawhai, e ala i le whaamoe moe i le whesosoani mai o le lii. Sa mua li mawina le nei whaatau tonga e whaamasino o le whaamasinonga o whanua masuafa, whaapea a inga mauo o le a whionga tuwala ni ko te mopalamo. O le manu lautia le malo mo na tangata noo. Ia maua se Samoa saunga le mua e fie na tangata e soifua maolai. Ma whaapea i foia na tōsina mai e tangata mai fafo. E asia si mai whaatasiai ma le whaatosina ino ni pisinisi maniala manuia. A wale una ia le tamau ai ngo le atu noo. E le lango whaatasi ma le whaamua le malo o lo whaailo mai. E le awala mo le ati na e o Samoa. E le whaamau tuino le nofo le lei. Saunga le mu ma le saolo tonga o tangata. O le whaamamoi atoa le o le whainga whaavai sa tatalaina le ofisa o whaamasinonga. Ua tā ua o le whainga whaavai le malo mo le pui o soli ngā tūla whono. Ma o se unwa e taimile nei wa whaatula i mai eise whainga whaavai whaapene i le malo. Sa ngā lulu e whaatasi ai mata ngā luenga ma ofisa. O loo le li o le la o le tūla whono ma le amio tonu. E peo na tai mua ile matanga luenga o whaamasinonga, whaatasi ai ma le mamalu le atu noo. O le tau foi o nei whenga whaavai, o na sa tofu sao mai ai le atu noo, i lona whausia ina. Ai mai se o taimi sa whaasoa ai, le pulenga ma le atu noo, mo so la tau whina ngalo i le nei whenga whaavai. O le la o tino mai le nei whenga whaavai, mo le puipuia, so le ngā tūra whono, mo lo a vea le whaamamafa i le puipuia o tangata lautele, ma le saunga le mu o tangata taito tasi. I le soifua le lei, ma le mali puipuia, o le siitia o le tamau ainga, ma le soifua manuia o tātou tangata. Whapea foi mo i lātou e malanga mai atu no mumao. E asia si o tātou tunu. O le a whaamautino ai, le maupoponga ma le saunga le mu o nai o tātou tangata. Ma le whaititia o so se tu ainga soli ngā tūra whona. Ai maise, le sawa aina o tātou mōri mau ina pēr. Le tutupu mai tutonu o tātou ainga o nuku. Kalesia, ia tainani si o tātou tunu. O loo mai taru ina pēa e tusai ma whaamaunga.
le whatukura ia o soli ngā tūrafono ese a ngā imepea i whakasinonga. Ai le ngata i lea o soli ngā tūrafono o loo tutupu i tua i nuku mawhio ana. E le o mawhai o na ripotia mai i le mitanga i koingo leo leo. Mai e le tonunga o le whainga whaavai le nei malona taiala. O le tali atu lea i le whatukula ia o i tua i ngā soli ngā tūrafono ese i Samoa. E pele Samoa i a tato uma. Ma e tau ai o na puipuia tatou mai atu anga tūngā o soli ngā tūrafono. Talu ai o Samoa se atu motu la i titi te wa atiae, e lama tia ngofia ia afianga mai fafo atu o Samoa, ma e te tau wai o na tātou whaataua le mauaa ma le nofo le lei o tangata uma, ma ia tu mau le file mu ma le maupopo si o tātou watunoo, na sauno fo i le afionga le wha masino sili, le afionga sa atiu si matiwe perese, o le tatala lo i o le nei whainga whaavai, mo le puipui o soni ngā tu la fono luafe lua lima luafe tolu se fulu, o se wha moe moe ngā tāua ua mawhai o na ausia. Oro mātou mai tau wina pēr yaso uma, i tonu o mātou pōtu wha msino. E wha tupula ia pēr o soni ngā tu la fono ese i tonu o Samoa. Ma o se pō renga tele o no awhi anga tū ngā i lunga o tātou tangata. Ai meisi fo i o tātou walonga whanau. Tonu o manino foi, wha maunga lea tūlanga, e pei ona saunoa iai le fionga e pandemia. E iei le manatu, a le lei ma vave o na whātino le nei whainga whawai, o le a mawhai o na whaiti tia ai sori ngā tūla whono, ma wha mauti noa ai le pui puia, ma saunga le mū o tātou tangata, a wā se Samoa saunga le mū. O le a mamori atu, man boli atu ai la fa malo ma fa fitai e la fionga le pandemia ma le malu le capeneta ai ale fionga le minister ma le tanga vengo fa misilonga mo le nei nga wenga taua e tu atu romato lango o le faiti tia ma le pui o Samoa mai soli tu na fono ese o se nga wenga e fai fa atasi tofu sao iai tu tino uma o le malo. Ai a le sao whainga o li ma whai pole o nuu mana al whanga te tasi. Whapea whapaanga tu ma oti, ma le mamanu o tangata lau tele. O le tu ina atu o whasalanga a le whamisinonga iai o lato o whamaunia a lato solinga tu na whono. O si tasi lea au wale ma whai e ona whai tia soli tu na whono. Ai le ngata i lea o le sila foi i a wala mo le toe fuata ina o le ua whaasala. Le a fionga le wha masina sili sa tiu si matiwa perese. O le ati na e mo le wha ale leo fiso o ta inga wha o ngā ina o initaneti mo le fiso soan iai le tamau a inga o le atuno o. Wha o ngā ina o initaneti mo le tu ina ato o nanga le malo mo na tangata no o. O le pule le lei mga lulu e whaatasi tātou uma, a o onga mō tangata nu uma i le whaonga ina o le initaneti, a e maise o le saonga le mu o le whaonga ina o le initaneti Samoa nei. O le sini au tū leo le whaatalatala noanga, sa whaatino i se la whaia le matanga luenga o sota inga ma whaamatalanga te konolosi. O le awhionga i le ofisa sili o pulenga, le whaua lii unutoa a welua whonuti. Na sauno le saunoanga au tū. Sa ia whaapupula i le tāua telo le nei whaatalanoanga i le mālo. E tawala atu le matanga luenga of sota inga ma whaamatalanga te konolosi. Whaatasi ai ma le tāua le langolango atu o le pulenga ma malua li i ma whaipule. O awhio anga mai tū mālo. O ngā luenga wha ngā solo le mālo mo le whaalele ia atile o omnanga tau te konolosi. Ma o le nei whainga whaavaya malona wha moe moe. O le wha ngā ina tāla whia ngai leo nise o omnanga o lo o iai. E pei o le tui Samoa Keipol. Ai maise o le tui nātu i kamupani telefoni o le DG Salma le Vodafone. O le wha malusia fo i lea ma wha alelea atile o omnanga tau TV ma le tio.
I se tūlanga e siri atu, na ilo le tūlanga o loo iei nei. Molo tau silafia, ia o le tatou tanga luenga nei, o loo vai le tatou TV9, ia ma le tatou le tiofo i lea o le 2AP. Ia o le o mai so se vai panoa o sala failo o mai ai, ia mo ia ma le whamu i polo. E le ngata foi lea, o le whaamalo si ina o puipuinga, i le whaonga ina o unanga, ai mai se mua tatou whanau. Ia pe e le lama la ina i le sila fia foi e lo tau pa ia malo tau mamalu. Ia whawhita uli o tatou whianga i nei. Ona o tūlanga i le whaonga ina tatou whanau. Ia mai se foi tatou matutua. O tatou au unanga nei i wha teknolosi. O lo iai le whamoe moe. O tasi lea o tau o le a tilo iai le tatou mtanga ruenga. I le whainga o tatou whainga whawai lea. Ia le ngata fo i lea o le whaale ina o isia o unanga tau tupi. E whaonga ai teknolosi peno tau sila fia le tongi ina o pili. O tatou vai, le tongi ina o pili o le elitise. Ia e whaonga ai e tatou masini ia wha teknolosi. Ia o lo o tu ina atu i le mamalo le atunu. O lo iai foi le whamoe moe le tatou malo. E avatu ia le e whaale leia atili. Feso o ta inga. I tatou tu malo fonu whaavai. Fonu whaavai o tatou tu malo umai lima sumatas. E iai le whamoe moe o le whaia o lea tūlanga. E ma whaia o na o tuaile o whainga ruenga le tanga ruenga. E whaia tatou wa o onga tala whia ngai. I suwinga o tatou teknolosi o lo iai nei. Ia o na ole o fonu whaavai e whaia o onga anu utaitas. Ia o na e le ma whaifo i mātou o na o umai tatou nu uma. Leanga e whaisinga tau tā. Ai le se tupe tatou malo e whaatino e tūlanga na. O le whaatala noaina, o le toi lauli liwina, o le whainga whaavai, o le whaamatelanga fisoota inga whaateknolosi, o loo ta oto i le taiminei. Lua afe se fulu ma le lua afe se fulu ma le fitu. Wa e aise tō wha, wa te tau wana toi lauli liwina, ona o le tele o whaafita uni ma poloketi o loo fōfō i aile mālo, e si iti ai au wala fisoota inga i Samoa, wa mafu ai, le nei whaatala noanga, ina ia o ngatasi ma fuafuanga alu mamawa le malo. O so se masini whaateknolosi lava i le mawhaiuna whaatanga ina na whaatawina i Samoa. Ai le itu ina mai te tonu o le ofisa le pule whaatonu. E whaiele ilo ilonga ma wha maonia. Pe ua tala whea ngai matu la fono le saunga le mua le atunuu. E ei nisi o pisinisi wa maua le ofisa le pule whaatonu. Ai mai se lava i pisinisi la iti. Wa whaatuwina i te tonu le atunuu. Ma o lātou wa whaatinoina le whainga whaasoritu la fono. O lunga o Facebook ai mai se o whaasea mai le mamalu lau tele o le atunuu. Lātou te whaatawina ia o loa. Whaatasiai maa sia singa maa sani le ofisa. Whaabea whanotanga ma pisinisi ma kampani o loa tau teknolosi. Lea o loa mawhai o nei loa ai le ofisa. Le nei whaafita uli. So se masini whaateknolosia pe o mobile phones, telefoni whea laptops, o drones, ko inga me whapenga. I tono ai o tulafono. Ele mawhai o ngā whakanga inga kanga kai o mai whaatau tono Samoa. Aile au mai e tono o pule whaatono e whaile i loilonga, ma whaamao nia. Pe ua tala whea ngai, ma tulafono saunga le mua le tunu. E onga whaasalanga mo se pisinisi, e na te solia le tulafono, e peio le tāpuni o le pisinisi, ma ave e se uma o loa, pe a whai e sia kiatu e le ai se whaatangana, ona e onua a fia i le soifua o tangata lau tele. Ua whautua ina i le atunuu e a ona longo le ofisa o le pule whaatonu, pe a whai ua mōli mawina ni o lua fōtau teknolosi ua whaatawina, mo se fiso swani, pe whaamaunia o lea o loa, o loo whaatanga ina i Samoa. O tala mai le Pasifika, tala mai totonu o Vanuatu, e toa se fulu tasi le au whai o tangata anu o le malo Vanuatu, ua whaamaunia ua maua i le whaamai o le HIV. E se fulu fitu na whaia i eisa ini ilinga, na masalomia ai peitai e na o le se fulu manatasi, ua whaamaunia wa afia ni nei whaamai. O lea se fulu tasi e toa 5 walii, ai toa ono tamaitai. Ripotia le ofisa whaasala lau a le VPTC a Vanuatu, i le whaai ungo le vaiaso, o se ripoti sa atu ina atu le ofisa le soifua maloloina,
Ona o le popolenga ne iai nisi o lo o a afia i le whaamai e le o mawhai o nei loa. O le taimi nei wa tūli loa uma le matanga luenga e ala ia na sa ili ilinga o lo wha ngā solo i tutono i tū mālo e sa ili ai po o iai nisi o lo o a afia. O fiti lea sa mawalunga ele numero tangata ya afia le HIV le tausanga na te nei. E peo na wha ailoa ai le soifua maloloina. E silia ma le awhi la tau na afia. I le vāo le masino Januari ya se tema le lua whelua wha. Mao se numero mawalunga ma mawa e fo ilea i le Pasifika. O le wha te ia i o Vanuatu i le la tau whai numero se fulutasi wa afia le ne wha mai. E le o malolo ai foi malato e faya por kalame fa ala wilo ale soifua malolo ina. Ina ia fa ala wilo ai tangata le tā ua o pui puinga. Ai mai se lava i totonu a onga, lea wa tuli matai nei, ona ole to atele o tala vauolo iai. Tala mai totonu o tonga. E matua i mamao lava tonga ma le tani ngā malo o ta alonga le Pasifika le tausanga e lua afe tolu sifutasi. Report se lo fisa faasala lau le matangi tonga o loo ta uai e le itaitai o na ato umavaenga mo omia mo le talinga malo. E le ase singal presidente o ta alonga le Pasifika, Mr. Viria Lakan na ia ta uai, e le o ilonga lava o na va aia se tūlanga le leo ta pinanga wa iei nei. Ai pe ta ilo ta mawhai lava tonga ina ia whaanatinati ia au sia taimi o ta alonga le Pasifika. O le whaafitauli ia tonga o malai taalo mawhale taalo, o vaenga ia sa whaailoa le presidente e le o tūlanga le lei le taimi nei. O le aso lima le maasina nei, na taunu uai le asia singa le presidente ma le ofisa sili o taalonga le Pasifika i tonga i le la asia singa mua mua. Ua whaailoa foi e te le foi se afianga ona ofisuia inga o lo ia ile whainga malo. Me se wa afianga i tūlanga tau politikiki e mafu ai o na tuai whaai unga. E ui nei whaafita auli uma ai o lo iai lava le talitonunga le presidente ma le ofisa sili o taalonga le Pasifika o le a mawhai lava e tonga o na tali malo i taalonga a le Pasifika i le tausanga e lua fetolu sifutasi. O talafona, manuia tele fi au mga luenga ni aso. Whaafafonga i talafona le 2AP i lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi malifaa, iwa tasi tesi malitasi, malifaa mo iwa lua tesi malitasi, malunga o le sino mai ngoa iai i lunga o le 2AP Facebook page, palahala ata le malo le TV iwa, le silfafonga o Samoa, le 2AP. Sai malua tine vaenga le taiao lea ua se fuluma le fitu minuta teine le tula e fitu ia o le ulua e fasalawina antula nao tanto telefon le nei taiao e pei ona fonga i nato le sunga ia matha taumata whawai ia mai le tata wa telefon team. Ia, a ole ua tātou se mai foi ia ele toi whaawa wina o tātou puklame tālo whalawa Samoa nei tai au ia ole tātou manau titau a masani ia ole tālo whamalau whonga fia ia maa le foi ua matala tātou leina telefoni luata si whalua o man luata si whalua lua ia ele tātou whaafilua i masani mal tātou whaasoa masani lunga pengo ta wha ilangia baisel tātou leina telefoni ia tālo whaltoto o lunga leina langi mama ma soifua manguia ko pionga. Ya, soifua mau e lau. Sunga mau malol nei taiao, malol soifua. Ya, langi mama lau sunga lau kaiao, le malanga leo de pua. Ya, mamoli fa mo malanga fa kai ro ka ko au ngang fa penga o kai mua i ko wa kungu. Ya la ka lang ba bi fa ngongo e au mga yasu. Ya, vi ya pua. Bakalo fa po pisa mal bakalo fa jama po pang lai ngo sa wala ai ngo mawa nga lai ngo kaulang lai ngo salang gilang kuya anga ko mo langi kamale itu mo ngo ai pola pui pui le ngo pa le kolumbo po pale malo le soifua bakalo fa po au ngam ale pu lo fa penga ngo ko kalo awase mangu ngu male asiwang ya pela ang lelay malisi demu ole ali lika kongu umale afiang ya momoli akfo ya lo fanga ngayo ay nga umalango fa fonga mai ya fungu we mamao mai se samo ngei
Pol kuilam sabat. Kalau fa ku foi fanga o le foi o kuwa on. Ya. La mo foi sia bango ka ko ke. Na lu e fa ka sia. Ye wale akinga ino ai nga mangu mai ka le sia. Pa kalau fa ku foi ia ka ko pa anga umalaba. Sunga yama yo lua. O liba. Ya. Ma wo umalaba le pa anga wale maua. Pa kalau fa ku malo ngi kayau. Ale nga ka foi le. O se uso ya. Wa ili le sa kapuala. Ya maua kala olo. Fia lava. So yar ko inga pe aka ko pa so mo ka ko kalongo. Itu mo le kio. Yo. Ya ngo ka di fole ya. Ya. Ole motonga ka ko wala le. Ole fia kai mai me uma. Ya. Ai ole aka pu ia ku pe u faiwa. Hai. Ya ole faiwa. Punga lau ki le fa susua. Mana ya? Yo. Ole kia nga kungwa le kaya o ya. Ma fai ya la yo pe au le aso. Ya. O te wala awa kule mal fa kalo fa kula o fionga o lo fa penga fo yo nga kuli fo. Tai. Awa pong fikala yo ka ko wala leo. Pa pong anga sio ka ko ku mangu ya kele la si nge yaso. Tai tele lava. Awa lol wala umai tai foi mo famrianga. Ya, man via telefone fo fanga solo pe onda. Ya ile nei tai au tato felo i pe mo malo. Ia mo il tangonga. Ya. Ko po po in kinga ngalo ko inga ma ku nga fo mai e mai ngai foi pai kai. Ya, mangu ya nge yaso. Tai Maria le tai mo malo tai wala mai. Ya, o mau pel tato amano lua ta sifalo o malua ta sifalo lua. Milungal tato le na telefoni na ya mo le tato fa so masanya mai sul tato por la mele wa tomo mai ya le sao le sunga ya mo malo ya masela to fo i pa sisi le nei tai au ya sa le la mo malo o le wa amatale to wanga fo ya na ya lo mfana wa onga. Ya, se tato se mai la o le fo wel tato bal au talofa. Talofa. Ma lor sei fo man via lita. Ma lo fo sei fo ma wa ya o le uke kaya. Ma lor sei fo ko ino ma ya lo fa ma ya ka ni mai. Ye vai te pode mu ko le lo ma ko. O ga mai oi. O ko fa ka lo fa. Fa ka lo fa ko ngai ko inga ya lo fa mai. Ai fa si dia ko ki uke. Ai me te ko ofisa mamado. Tai. Ya, tai tele la valita vala o mai tai fa malianga anga leile li ya e lau tapo ingal nea solo fa tele mo ultina. Ya fa fika ila. Ya, felo ilita. Fa yeso fua. Ya, o si tina mato ya lita masela to ai ngai nai vai mea ya ele nei vai ngale tai ya lo te sfalu o man lo te sfalu lo te lia mano no io vai ngale te fai tala to ai to lo fa fo bai tai au ya le lo li potia mai lungo tato upenga te fai langia se tato ali liu ya talo fal to lunga leina oi kalo fai ya to tau ma fai mai le o to mo to sia mai tato val Talawanto le sunga Tamara Mikaele, Talofan, good morning, Tai Alman, we are Lelofa Malanga Leo Leli, ya, or le for Eva Evan Fan Long Watu, Porcalamil Le Tai Al, Manuia, and Wenga Batute, Alofa Teleatu, Moa Ufa after tele, for Ipia Leola Malama, fa after tele, ya, Lea Lofa Mai, after Tamara, Manuia Telephone Fang Le Tai Al, ya, say Malestan to Talofa. So for man we lay tie out. Yeah, man we are young. Young yellow farmer walking for your noon ngai. For your mouth, wanga and Michelle spoiling or Maumano or more come more by way the one cup of fire. So far we are much and Michelle spoiling all Lua. Yeah, I'm just skiing on my Akulanga, someone on fire. Tina ya lita. Lita, ya la wala inga papuolo soy fue maka po kanam. Ya me se la voy al capo lo sumo lo apa peonga.
ul foi ia so wa te au mga lu ko ka lo wa la wa ka ko kalama tai ya manguia la wa le ngal ngal ia so no pai fa tai tele lava no no molo sao anga lele ali ia fa solo pe ala fa malo longa i lo soifua tai tele vala mai manuia tele ne yaso ya kai lava mo manuela ya manguia tai lava fa ia soifua soifua ya olo mau bel tato avanoa lua ta sifalu o man lua ta sifalu lua wai afalo fitu ya ina minuto le titilo twai ya on to te poni fo ile tato telefoni ya se mai atato telefone to ina to le tali to la vali atalo vantu ile asunga ya misi sona lote ya talo fan good morning man we are to tel ya so lova to mo ainga umala vai Samoa God bless lelo mafuta mai Brisbane e Australia good morning ma lo na vol soi fo man we are missing ya fatalo fat fo ile fionga misan le tai a man no falo ma lo soi fo man we a ve seu ya ile anga le yo le tu le tai fo ma lo soi fo flau ma lo sopo ma lo on sa itu te ma fai vo wala winai lo fatum fatalo fatum good morning ma lo leusu ya fatalo fatum le vai ngole tai ao ina yo ai nga umala vai tafa ma vai fale alili o musu masali mu fangaloa o fale lima masali aula ele moteli sala fai ia e mai so ai nga umai so staffel nei kilope ai lo fatu fo ina yo ai nga masia fa na wisiaro ai mai se ai nga umala vai America Samoa nei atalo fatu fo ina ya tatu pa nga umal lo fatu fo il tatu ofisa fa salau so se vai nga lo fenga wenga man wi tele favor le nei tai ao ma futatu nei nuuli America Samoa fa tele lo sunga vai seu man wi le tapinatu ya mole nei fo tai ao la sai sounding alotu ya matapo ingal tai ao liliu mai leitu ya atalo fatu le sunga ya sina leo msalato ai nga lelo mafuta mai ile tulu malulu New Zealand kia ora absolutely blessed beautiful good morning tala vala tu e PC fongo Samoa malol soifo maruia ya fa malol le tautua tulu wa lo fatu ma ua mamam lo salia malol soifo maruia o mana tuai i alfanto ya lo salia le fo istasi fo si fonga tuai ya ole tato a onanga dei ya atalo va 12 to ya lo salia msalanto ainga mai se volta mai alo ya ma lo la vol soifo manuel dei taya atalo va tu ile company supermarket ya Frankie ila to la uma ya atalo va for company supermarket ya Famacho ya talo fa to nunga leina talo fa ma lord soifo manuel ya ma lord soifo manuel lan chui fuai la yo kalau o eka ya kalau la kalau kau ambil apa pada dia yo pada apa yo kalau mo ya pada ko pada apa ya aku tempat ko ko ya lo tak ko ipa apa até fuera o trumo ai ligar fishi é uma vez o que é o o uma vez na baixa e o que está o mais o foi já por cima por ela ya ka que te lava ya pongo pelo con madre tai lava ma lo laval sei for man wi va aftai nga so ya mo fa man ya ga full data fa tai telen ma after mai nga le fo ile ali tu te ma favor night tu ya pa kele ya ma wi le tai lava ya ta to felongo na ipe ya fa aftai ma after mai sei fo ya le sunga yang sum salam to enga watalo wato le sunga penesa ma fau ya kopo ya ma lor soi fo man wi al neita ya o lo fa anga sa utama fa pe ona anga i mai lunga le sami fa man wi le tu al fa nga malanga san i halena wa o le ko yiki kingi mai va us ya ila to fo isa weekend ni nai tu
ia ma ila tau sa nga ia te momoli nei whana ua pe o tātou masani lea tātou le no whaonga nei ia anko ma anti nei pia ia pe ia o lo ia so wharaile tu wale a onga ia o ulo fo imala ako sipir ka mai kiki ai o so lunga va aru bas pa to ato e va ai fo i folinga wa pia ia pe ala talata fo ina to ia e ia le kwata lo na lua pe amai a le aso maliu o le ua a mantal tu wanga ia o le kwata mua o nga umalava le malo ia vanga nale universite leo to e fa wina pe al mai o le tasil ba yan so le na malo loai ia a o le tele wa o nga maloa o nga amata o nga tulanga lua ko lisi maulunga le tātou atunu fa pena fo i malisio tātou a o nga tumaoti ia ma o nga ikanisia lea lo o a nga ilawa le kalena le matanga ruenga wa o nga manganu ia lea ua a matalawa ia sol tu wanga a ia le mananto lea ua ton le tu la fitu le vanga le tai au tātou se mai ia mo le tātou po klava le Terina Stop 10 talawa tuale tamai tai Terina ia o lea foi ua fa umi ma moi umi lava e Terina le tai au ia ona o lea ua tu ua onga ia a fai lava e sala moi umi nei tamai til le tai au ia tu ia nei tamai ti se fa moi won va ve fangwa ilunga ia ele ia se pule mai pe a fa ko aka la ka ko la pisi la la ka die mala lo le ulu ka sulu le audi ia se fa omi sina moya nai fa na ia ona ole wa tu wala to wa onga ia ma wa ka fe lo lo fo tu langa pisi fo ina le fa malanga inga ngala tele ia ele dei tai au e mon la vol tel au fa nga wenga ia ai pe la vol pitola au le mo molio nai fa na ia la to wa onga ia wa ta si fo i male toi ta liwa ma tu ia la tu ainga ia pe a mai ala le nga wenga le po le pa tu mo le le aso ia ma wa se fe fo le se lengi ngi kai ia se fe mai le se sulta la ne aso ia ma le lima sulta la ne va ia so al mele ia ka mai ki kai mingi ele ko ma ongos ka mai ki se sulka la Tātou se wala tātou whawhiwhianga maumua le Terina Stop 10 le vaenga le tai au mo tātou precious fulu tāla balu whawhonga ele toi whasala tātou tātou telefau le nei tai au. God is good all the time and all the time God is good. Mai le wabese ea ale sunga ya Vilieru. Tomu ai tātou Terina Stop 10 ele nei tai au. All the time.
Terina stop 10 in our toy luas tolo minuto le ton tan leo le tula evalu tanto se balesi tanto fa fi fianga le nei e lunga le tanto Terina stop 10 tenio le ville ulla ya malipese fa atalofa se fa atalofa talo mo ia malema Masale po Mariela Falomo Aita alole vine moto Lele la sila Ta alo fanil sila Ne fa pe ai oltele mafaya Ai alo mai la ia Ole a o fa fia fia se mea wa o mawhaia Te ina mine ulai tula I maia Ma se I o tatau whapia pia Le po ola ua manaya Ale ie tanga I maia I hope you never mention Paulava or Naya action, Lemoni Lama Ele Oni Mea Pepelo, Ole A O Tau Mapai, Epai Ea Mapai, Awa Loa Fio Mai. Sila fanga, le vine le taulanga, sa ili mai ine so mapusanga. Se e inu le waina, e fo wailo wolanga. E lo ai le ma le anga. Te ine vine ulai tula I maya, ma se I o tata
Tamaluan sinabangol tayo le oto se fulu malay 5 minuto le ton tan le le to le valu tanto se imale se tanto fa fi fianga le nei ilungal tanto eterina stop 10 aki so yusin male bua Samoa. Tamaluan sila uato se fulu 5 minuto le ton talia le itula e valu se mai le si fa fianga nei lungo tanto eterina stop 10 mai le au bes tama matini le colissima lungo vai maunga ya male to langin le fa fianga nei mai le bes le ba tulua ma fai me uma pe e loto yai e loto lava teu su mal nei tai hao ya teu su mai fo Fai malia mai lo awala lunga la tele.
Sabaluati na vaengal tayo le oto se fulu minuto le ton talia o le tula evalu ya tanto se emayele se tanto fafifiang le tanto itarina stop 10 ai le obesa lo au sili lava sime mango mango e maua malefile mo ya ele nei tayo. Sarina stop 10 il nevaenga le tayao ina uto valu minuto le ton talia le tula e valu ya ole favianga mai le sunga ya wili tavita sili lava tau mafa Samoa maua ngofia mato ai le moa Tau mafa lava nei Samoa e mawai le malo si atoa Nai fingo talama mansami e tele maua se tino mai Uia mea ai tu aisa Watau mata fo i le alaisa A si kua uli lava male whangsea Sae na whainga mea Loli fuma limu fua ua umalale o ta vai sua Alili ali ao alo alo kui kui a o afo ina sapa sui O nai kumange o fuma o male whangsea Sae na whainga mea Fume mai le umu o le sona i miti wa
Alili ali ao alu alu kui kui a o a fo ina sa pasui. Konai kumangi o kunga o male whangu sea, le sae na whainga mea. Vivianga nei vaenga le tai au e terina stop tene na wato e 5 minuta le turn ta leo le tu la e valu ya ma e ia le manatu ya o le ua tātu se mai le tātu whaafifianga muli ya le o le ata walunga toi fo i mal tātu e terina stop 10 e le nei tai au va tala wantu le sunga ya al gay a rona ya le mafuta mai misalato a inga i au kilani New Zealand ya ma mole lo faanga mo selato ainga I le afioanga o pia uta ya good morning ma lo level safe manuia tele ne yaso ya ai le o se mai le o bese le young lovers e ta walunga le tanto e terina stop 10 ile ne ta ya on tatu to se malo le ile toi fa salawanto tanto telefo be mai alfa vivianga nei ata mai ya mai le tanto e terina stop 10 manuia tele favor matiu te tau amata nei ta ya Siva mai,
Whawhiwhanga le o taununga tuai le tātu Portclub le Terina Stop Tēne le nei vaenga le tai au na o tātonu fo i mali i tu lai valu. Tātu se mai toi whasalo na anto tātu tala fōl nei tai au mai le sunga ia matha taumata whawai. Ia ona tātu tu se mai lo lea tala tātu le na telefoni le tātu Portclub me masani o le nei tai au. Whaafafonga i tala fōa le 2AP i lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi male wha, iwa tasi tesi male tasi, male wha mo iwa lua tesi male tasi. Malunga o le sino mai ngoa i ai i lunga o le 2AP Facebook page, male ala ata le malo o le TV iwa, le si whafonga o Samoa, le 2AP. Talo falava o tala fō mole nei tūlā. Wa mai a whaatauto se tasi Presidente Langolango le whaamasinonga o whanua masuafa, le awhionga tuala ni ko te mupalamo. Sa whaatinoina le whaatautonga i lumo le Presidente le whaamasinonga o whanua masuafa, le awhionga le sate le rapi wa ai. Na whaafetai e tuala le avanua ua ia ausia, ona i eilo na talitonunga, e to atele whaamasino le leiolo o iaio le whaamasinonga o whanua masuafa. E eilo na talitonunga i le o se whiriwhiringa whaingo fie, ona e anga wa uma whaamasino i lea tō whinga, a e whawhitai ona o le taliton wina o lona tangata whaatau waa, ma e nata tau tino o le a whaiala na ngā luenga i le mea e ngā tai le mawhai, e ala i le whaamoe moe i le whesosoani mai o le alii. Sa mōri mawina le nei whaatau tonga e whaamasino o le whaamasinonga o whanua masuafa, whaapea a inga mawō o le a whionga tuwala ni ko te mopalamo. O le manu lautia le malo mo na tangata noo. Ia maua se Samoa saunga le mua fie na tangata e soifua maolai. Ma whaapea i foia na tōsina mai e tangata mai fafo. E asia si mai whaatasi ai ma le whaatosina ino ni pisinisi maniala manuia. A wale una ia le tamau ai ngō le atu noo. E le lango whaatasi ma le whaamua le malo o lo whaailo mai. E le awala mo le ati na e o Samoa. E le whaamautu ino le nofo le lei. Saunga le mu ma le saolo tonga o tangata. O le whaamamoe atoa leo le whainga whaavai sa tatalaina le ofisa o whaamasinonga. Ua tā ua o le whainga whaavai le malo mo le pui o soli ngā tū la fono. Ma o se ulua i taimile nei wa whaatu la i mai eise whainga whaavai whaapene i le malo. Sa ngā lulu e whaatasi ai mata ngā luenga ma ofisa. O loo le li o le la o le tū la fono ma le amio tonu. E peo na tai mua i le mata ngā luenga o whaamasinonga. Whaatasi ai ma le mamalu le atu noo. O le tāua fōi o nei whainga whaavai, o na sa tofu sao mai ai da tunu i lona whausia ina. Ai mai se o taimi sa whaasoa ai le pūlenga ma le tunu. Mō so la tau whina ngalo i le nei whainga whaavai. O le la o tino mai le nei whainga whaavai, mō le puipuia, so ngā tūra whono, mo lo a bea le whaamamafa i le puipui o tangata lautele. Ma le saunga le mu o tangata taito tasi. I le soifua le lei, ma le manu puipuia, o le siitia o le tamau ainga, ma le soifua manuia o tātou tangata. Tape foi mo i tātou e malanga mai atunu mo mao. E asia si o tātou atunu. O le a whaamautino ai, le maupoponga ma le saunga le mu o nai o tātou tangata. Ma le whaititia o so se tu ainga sori ngā tūra whoni. Ai maise, le sawa ainga o tātou mōri mau ina pēr. Le tutupu mai tutonu o tātou ainga o nuku ka le sia. Ia, tainane si o tātou tunu. O loo mai tawi na pea e tu sai ma whaamaunga. Le whaatupura ia o soli ngā tūra whono e se a ngai me pea i whaamsinonga. Ai le ngata i lea o soli ngā tūra whono o loo tutupu i tua i nuku mawhio ana. E le o mawhai o na ripo tia mai i le mutanga luengo leo leo. Mai e ei le taritonunga. O le whainga whaavai le nei malona taiala. O le tali atu lea i le whatukula ia o i tu ainga sori ngā tūrafuno e se i Samoa.
e pele Samoa ia tatou uma. Ma e tau ai o na puipuia tatou mai a'afiaga tūngā o sori ngā tulafono. Talu ai o Samoa se atu motu la ititi te wa'atiae e lama tia ngofia ia afianga mai fafo atu o Samoa. Ma e te tauai o na tātou whaatāua le mauaa ma le nofo le lei o tangata uma, ma ia tu mau le file mu ma le maupopo si o tātou watunoo. Na sauno fo i le afionga le wha masino sili, le afionga sa atiu si matiwe perese. O le tatala lo ia o le nei whainga whaavae. Mo le puipui o soni ngātu la fono lua fe lua lima lua fe tolu se fulu, o se wha moe moe ngā tāua ua mawhai o na ausia. Oro mātou mai tau wina pēr yaso uma, i tonu o mātou pōtu wha msino. Le wha tuku la ia pēr o soni ngātu la fono ese i tonu o Samoa. Ma o se pō lenga tele o no awhiaga tū ngā i lunga o tātou tangata. Ai maisi fua i o tātou wālonga whanau. Tonu o manino foi, wha maunga lea tūlanga, e pei ona saunoa iai le fioga e pandemia. E iei le manatu, a le lei mawave o na whātino le nei whainga whawai, o le a mawhai o na whaiti tia ai sori ngā tūla whono, ma wha mautinoa ai le puipuia, ma saunga le mū o tātou tangata, a wā se Samoa saunga le mū. O le a mamori atu, Mambori atu ai la ufa malo le whawhitai, i lau e fionga le pandemia, ma le mamalu le kapeneta, ai a le fionga le minista, ma le mtanga ruenga o whamisilonga mo le nei ngā ruenga tāua. E tu atu lo mātou lango, o le whaiti tia ma le puipui o Samoa mai soli tu ngā whono ese. O se ngā ruenga e whai whaatasi, tofu sao iai tu tino uma o le malo. Ai a le sao whainga o li ma whai pole o nuu mana o whanga tektasi. Whapea whapaanga tu ma oti, ma le mamadu o tangata lau tele. O le tu ina atu o whasalanga a le whamisinonga iai o lato o whamaunia a lato o soringa tu na whono. O si tasi lea au wale ma whai e ona whai tia soli tu na whono. Ai le ngata i lea, o le sila foi, ia wala mo le joe fuata ina o le ua whaasala. Le afionga le wha masina sili, sa tiu si matiwa perese. O le ati na e mo le wha alileo fiso o ta inga wha o ngā ina o initaneti mo le fiso soan iai le tamau a inga o le atuno o. Wha o ngā ina o initaneti mo le tu ina ato o nanga le malo mo na tangata no o. O le pule le lei mga lulu e whaatasi tātou uma. A oa onga mō tangata anu uma i le whaonga ina o le initaneti. A e maise o le saonga le mua o le whaonga ina o le initaneti Samoa nei. O le siri au tū leo le whaatala noanga. Sa whaatino i se la whaia le matanga luenga o sota inga ma whaamatalanga teknolosi. O le awhionga i le ofisa sili o pulenga. Le whaua lii unutoa a welua whonuti. Na sauno le saunoanga au tū. Sa ia whaapupula i le tāua telo le nei whaatalanoanga i le mālo. He tawala atu le matanga luenga of sota inga ma whaamatalanga teknolosi. Whaatasi ai ma le tāua le langolango atu o le pulenga ma malua li i ma whaipule. O awhio anga mai tū mālo. O ngā luenga wha ngā solo le mālo mo le whaalele ia atile o omnanga tau teknolosi. Ma o le nei whainga whaavaya malona wha moe moe. O le whao ngā ina tāla whia ngai leo nise o omnanga o lo o iai. E peo le tui Samoa Keipol. Ai maise le tui nātu i kamupani telefoni o le DG Salma le Vodafone. O le wha malusia fo i lea ma wha le lea atile o omnanga tau TV ma le tio. I se tūlanga e siri atu, na ilo le tūlanga o lo o iai nei. O le tau silafia, ia o le tātou tanga ruenga nei, o lo vai le tātou TV9, ia ma le tātou le tiofo i lea o le 2AP. Ia o le o mai so se vai panoa o sala whailo o mai ai. Ia mo, ia ma le whaamui pōr. E le ngata fo i lea, o le whaamalo si ina o puipuinga. I le whaonga ina o unanga ai mai se mua tātou whanau. Ia pe e le lama la ina i le sila fia fo i e lo tau pa ia ma lo tau mamalu.
ia whaafitauli o tātou whiangai nei, ona o tūlanga i le whaongaine a tātou whanau, ia e mai se foi tātou mātutua, o tātou au nanga nei i wha teknolosi, lo iai le wha moe moe, o le tasi leo o tau o le au tilo iai le tātou mtanga ruenga, i le whainga le tātou whainga whaavai lea. Ia le ngata fo i lea o le wha le ina o isi au nanga tau tupi, e whaonga ai teknolosi peno tau sila fia le tongi ina o pili, o tātou vai, le tongi ina o pili o le elitise, ia e whaonga ai e tātou masini ia a wha teknolosi, ia o lo o tu ina atu i le mamalu le atunu. O lo iai fo i le wha moe moe le tātou malu, ia vatu ia le e wha le leia atili, fe so o ta inga, i tātou tu malo fonu whaavai o tātou tu malo umai lima sumatas, e iai le wha moe moe, o le whaia o lea tūlanga, e ma whaia o na o tuai le au whainga ruenga le tanga ruenga, e whaia tātou wa o onga tala whia ngai, i suwinga o tātou teknolosi o lo iai nei. Ia o na ole o fonu whaavai e whaia o onga anu utaitas, ia o na e le ma whai fo i mātou, o na o umai tātou nu uma, le ange whaisinga tau tā, ai le se tupel tātou mālo e whaatino ai tūlanga na. O le whaatala noaina, o le toi lauli liwina, o le whainga whaavai, o le whaamatialanga fiso inga wha teknolosi, o lo ta oto i le taiminei, lua afe se fulu ma le lua afe se fulu ma le fitu. Wa e aise tō wha, wa te tau ana toi lauli liwina, ona o le tele o whaafitau ni mapoloketi o lo o fōfō iai le mālo, e si iti ai au wala fiso inga i Samoa, wa mafu ai, le nei whaatala noanga, ina ia o ngatasi ma fuafuanga, alu mamawa le mālo. O so se masini wha teknolosi lava i le mawhaiuna whaatanga ina na whaatawina i Samoa. Ai le itu ina mai te tonu o le ofisa le pule whaatonu. E whaiele ilo ilonga ma wha maonia. Pe ua tāla whea ngai matu la fono le saunga le mua le atunuu. E iei niso pisinisi wa maua i le ofisa le pule whaatonu. Ai mai se lava i pisinisi la iti. Wa whaatuwina i te tonu le atunuu. Ma o lātou ua whaatinoina lea whainga whaasoritu la fono. O lunga o Facebook ai mai se o whaasea mai le mamalu lau tele o le atunuu. Lātou te whaatawina ia o loa. Whaatasiai maa sia singa maa sani le ofisa. Whaabea whanotanga ma pisinisi ma kampani o loa tau teknolosi. Lea o loa ma whai o nei loa ia le ofisa. Le nei whaafitauli. So se masini whaateknolosia pe o mobile phones, o telefoni whea laptops, o drones, kua inga me whapenga. I tono ai o tulafono. Ele mawhai o ngā whakanga inga kanga kai o mai whaatau tono Samoa. Aile au mai e tono o pule whaatono e whaile i loilonga, ma wha maonia. Pe ua tala whea ngai, ma tulafono saunga le mua le tunu. E onga whaasalanga mo se pisinisi, e na te solia le tulafono, e peo le tāpuni o le pisinisi, ma ave e se uma o loa, pe a whai e sia kiatu e le ai se whaatangana, ona e onua a fia i le soifua o tangata lau tele. Ua whautua ina i le atunuu e a ona longo le ofisa o le pule whaatonu, pe a whai ua mōli mawina ni o lua fōtau teknolosi ua whaatawina, mo se fiso soani, pe wha maonia o lea o loa, o loo whaatanga ina i Samoa. O tala mai le Pasifika, tala mai totonu o Vanuatu, e toa se fulu tasi le au whai o tangata anu o le malo Vanuatu, ua wha maonia ua maua i le wha mai o le HIV. E se fulu fitu na whaia ia isa ini ilinga, na masalomia ai peitai e na o le se fulu manatasi, ua wha maonia wa afia ni nei wha mai. O lea se fulu tasi e toa 5 walii, ai toa ono tamaitai. Ripotia le ofisa wha asalalau a le VPTC a Vanuatu, i le wha ai ungo le vaiaso, o se ripoti sa atu ina atu le ofisa le soifua maloloina, ona o le popolenga ne iai nisi o loa afia i le wha mai, e le o mawhai o nailoa. O le taiminei wa tuli loa uma le mtanga luenga, e ala ia na sa ini ilinga o lo wha ngā solo i tutono i tu malo, e sa ili ai po o iai nisi o loa afia. O fiti lea sa mawalunga ile numero tangata ya afia le HIV le tausanga na tenei. E peo na wha ailoa ia le soifua maloloina, e silia male afe la tau na afia, le vao le masino Januari ya se tema le luafe lua wha. Mao se numero mawalunga, ma mawa e fo ilea i le Pasifika.
O le whaate ia i o Vanuatu i le lato whainu mere se fulutasi wa a fia le nei whaamai. E le o malolo ai foi ma lato e whaia por kalame whaalawiloa le soifua malolo ina. Ina ia whaalawiloa i tangata le tā ua o pui puinga. Ai mai se lava i totonu a onga, lea watuli matai nei, ona o le toa tele o tala vauolo iai. Tala mai totonu o tonga. E matua i mamao lava tonga ma le tani ngā malo o ta alonga le Pasifika le tausanga e lua afe tolu sifutasi. Report se lo fisa whaasala lau le matangi tonga o loo ta uai e le tai o na ato umawaenga mo omia mo le tali ngā malo. E le ase singa le presidente o ta alonga le Pasifika, Mr. Viria Lakan na ia ta uai, e le o ilonga lava o na wa aia se tūlanga le leo ta pinanga wa iei nei. Ai pe ta ilo ta mawhai lava tonga ina ia whaanatinati ia au sia taimi o ta alonga le Pasifika. O le whaafitauli ia tonga o malai ta alo mawhale ta alo, o vaenga ia sa whaailoa le presidente e le o tūlanga le lei le taimi nei. O le aso lima le maasina nei na taunu wai le asia singa le presidente ma le ofisa sili o ta alonga le Pasifika i tonga i le la asia singa mua. Ua whaailoa foi e te le foi se afianga ona ofesuia inga o lo ia ile whai ngā malo. Mai se wa afianga i tūlanga tau polokiki e mafu ai o na tuai whai unga. E ui nei whaafita auli uma ai o lo ia lava le taritonunga le presidente ma le ofisa sili o ta alonga le Pasifika o le a mawhai lava e tonga o na tali malo i ta alonga a le Pasifika i le tausanga e lua fetolu sifutasi. O tala fauna manuia tele fi au mga luenga le nei aso. Whaafafonga i tala fonga le 2AP i lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi malifa, iwa tasi tesi malitasi, malifa mo iwa lua tesi malitasi, malunga o le sino mai ngoa iai i lunga o le 2AP Facebook page, pale ala ata le malo le TV iwa, le si whafonga o Samoa, le 2AP. Tamila watine vaenga le tai au le ua se fulu ma le 50 minuta te ine leitu la e valu ia o le toi fasalawina nau tātu talafau e beiru whaafonga ma iai ia mai le sunga ia Martha Tamata whaavai ia ma le tātu talafau teams e swa wapongo tātu talafau le amaua pe a tā leitu la e se fulua ia i le a waule le so le oma tala tātu le na telefoni lua ta si whalu oma lua ta si whalu lua ia e le tātou whaafila, e le tātou whaatalo whamasani ia. Mai sena foi, maua le taimi le awhal walu le tātou polo kalame foi la leo whaamanianga o aso i foma aso whanau, e pei ona iai. Ia, o le aso fiane, aso sulfane e le masina Aberila. Ai, toi whaatalo watu, ia, i le mamalo i la tau lo mafuta mai lunga le tātou live. Ia, tā lo whalta tō lunga leina. Alo, lo sai fua ka filpepe. Ya, lange mai lau sunga sual nei tai au. Ya, mangia lava ni. Ai lo tau ai nga sa sua, ma lol sai fo mau. Ya, ma lo fo ide, nga due, ba de fika fo ngai kom fo nga ya. Fa mangia lava le kua. Ko nga due nga fika lo fo ya o ar ko ngonga ka ko ngu umo. Tai. Yu kwa ka uri ma ngi se me pu. Ya, ya ka wi ya nga la ronga ka ko ngu umo ya. Ya mai se la vor kupulanga ngai u falongo kwa ya aro pangia ia ngau ia kupulanga kaunga usika makua ya fa penga lava kau sia fo ikula fo uma ya fa mongia le kuringi kiuke ya mai se ko ofisa ko lava ai ya fa so ya mai se fo i o isi nga yuso ma ko fa pingi rosta ma rose ya fa mongia lava le kua ya ke ko uma lava yang ada leida kurangi ya so ko ngaduenga ya so pu ma ya manguia pa tai tele lava to tamaso to mua vala mai tai foi mo famanianga manuia tele foi faiva ya malau tapo inga neia songa fua tai vala mai ya fa tai lava mo lava ngoa tai lava fa ya so fua ma foi malava no ai lungal tato pol kalame famanianga so fua maswana ya ele nei vaenga le tai au luata si falu o ma luata si falu lua ya vatalo va fo ya ila to lesa fita itunga mga luenga matu tele weekend ya por bong sale o mo maliatu
Ia wa ile manatu le sa to fa fa to tele na ita to pa anga ia matato fai malolonga. Ia le lava sa nga lue ila to tu te ma fai vai pe ona ia malo lava anga ia tu ainga sina malolonga. Ia lava le malos sa ile malos. O le lava e fai ma to e saule fulu ma to e siasi mai le fa ma il fulu mal tale tu lo le tai au ma fa funga mai ia tu langa nai pe ona ia ia ma na yo fo ile o tu wa o nga nai fa na le tai me le se vai nga pole te le vanga na le universite ma u sa pi lo fa wa pe mani so matata ia ss tunnel tatu tu no pe na fa wa wina pe ia o le nei tai au fa mana tu ma sani el tatu por la meta lo fa la Samoa ai po wa ino fa la au ia ma faise ma lu el tai ia tatu se ma tatu fa vianga nei ma le bese le sunga ia vani to lo Samoa ma popo mai ia po fe la vai le le to lo ma au la vai
Se fai mai e lo le tamali I lana tu. O lana savali. Malana tautau. Ia le whaatua o ia loa lo fai so se tangata. Ia aua ne tan mia lau whaalo ala. Ile suma lio leo langa le nei. Ma ia mana tua. Ia whaamua mua le tua I leo matato te whaia. Awa pe e te le toi fo I mai I olo whanua lana lau au. Ia aua ne ngala. O oe o le Samoa moni. Le taimala wati ne vaenga le tai ao le ua awhatonu le itu la e valu le tautoma le unanga le si fongo Samoa tu I pil nei fo I tai ao le asanga fua ia ai e fie whailo le ua mātou whatasi le tātou ofisa nei ia ma sui mamalu fo e mai le tātou ofisa o le sulfainga ia e pei o na iai fo inisi o vaenga ia o na wha malama maina ia e le lātou foi au nanga ia ma le lātou tautua tonu le tātou tunu ia e le nei tai au fifia whailo leo mātou wātasi tātou sanei ia ma le whionga ia ma mea Terry Aki ia Stasio Suisinia ia a le tātou wa ofisa ia atasi foi ma le sunga ia Michael
ai Kaya Roy ia o stasi fo io sunga le principal ia mo le tato vainga le officer sulfainga ele nei tai au ia fa malo le soi fo manuia i lua sunga malo le soi fo maua malo le langi mama ia ele nei tai au tato feloa i pu e manua le pu o mala a talo wantu mamea soi fo fa malo fo il tau ata ino fionga tu Filipe pel ni tai au fonga tato po kalame ia fa talo fo in fa felo ia tu fa fonga ta po mai se tato watnu ia tu tau langi mo na tu tele fa fonga ta po mai tu a ia fa pia ni lo tato watnu mo mai tato fa sa la longa ia fi la va fa mo su tato official de fonga komsin su komsina fa pere lo pulenga me se lo official komsino su fa inga ia fa felo in fa talo fa ia tele fa manuia fo te tonol sa patja na file sa tato ia il famna tuino la sala upama i manuia tele le alo atu le neiva yaso ia ngata fo i leo vai tau tato ia popo ngalo tato di faola ia le fa felo ia in fa talo fa tu le swafa man ma loro tato li yesu ke viso le neta ia fa ma loro fo la ulang ma le neta ia mal mali fo mai fi au matiu te mangal wenga le afenga ia le yaso talofa malo laval sei fo manvia i lo sunga malo fo ila ala usul nei taya ia se i ofisiri mo mua tu lava wai ole ngoa fo ele tau official officer sulfa inga po le tonu lava ia le winga ia wala e mai mo mai ma fa fonga mai to tele pe wala pe ka kesuru ia pe aresa ka kope o to ai suru va inga pe ka kesuru ia pe afasi ka ikalo ka ko arua vai anel fa fonga mai taya se ma faila ma fa ma mai fa mo le la fianga ma mea ia po le tonu lava ia le ngaluenga i patino i le tau ofisa o ai e surfa ia tu o atu ai ngā surfa inga ka ke suru aku iai e le tau ofisa fa mon Whaftai ta Filipe mo le whaafsiri o tu manga masani lava ia le ofisa pe ona iai le tai o i o le anga tonu le amar whaamoe mo o sa vali mai le tai o whaalawi loanga luenga ma tiute mtafa i o i patino ale official komsino surfa inga mor sirfia ole official ne ina fa va ina tasiva i va o ina ngar tu la fono komsino surfa inga tasiva va ruiva ia mal fa mo ile parliament sa ia e fa va ese official la tu te matai tu ina ma nga fatau lima ina ia tu langa o pulenga le lei matai tu ina tu langa tau pulenga le lei tono official mtanga luenga al malo e patino lava la lenga luenga fatino al mato official polo official komsino surfa inga ina matai tu ina leo nga luenga e meso pu lenga tono mtanga luenga ese al malo fa tongo lo ia ila lo tato malo ia malo official foile nei o se official fa va ina tuto tas ia e lunga la leo le ole aunga mal fa mo ina ia awala wani ia se tu langa ya fa ina ile fatino inga o so enga peita ia nga i mai le lua fesu matolu ia to ia te unga tu la fono le ia tu la fono ale komsino surfa inga lua fesu matolu le na fatu la ia ni si o tu te mta fa yo i fa popo ale official komsino surfa inga le mta tu ina i fatino ina nga venga mta tu ina nga venga fa tonga ma i tu tino le malo e fa malo si tu la fono le au fiem tanga venga leo le pulenga le fuimu fa pele va en le customs ia mal RTA pe on sila fia ia o tu tino ia malo lo fenga i mal fa mal si o tu la fono fa vai lo ele va en ta o le va en so en fa to le fatino ina so en an tai tu ina le fatino ina nga luenga malo le malo ele nga te le or pulenga ale fuimu ile fa mal si ele o tu la fono ia ina ia sao matonu matusa mai malo tu la fono fatino ino ngan wenga ai ani mata o pol lo la tinu fata ita inga wo mo lia fua si tas pe ye eli ai ni ma fu anga tau ia ema fai ona te lele va no ila lo tu la fono ia si ele official komsino surfa inga ma fatino sa matu ngal wenga so swani fa manino fa malamani au lapi ni fatino ino ngan wenga ai lava ia ma tolo ma to ma le ole na lava ia le official komsino surfai ai tele ia pe la asia le tulanga le ole fato ayo samta upu le official komsino surfai
e iai lava i tutino i tonu matanga luenga teitas o lo iai le ava noa wha tu la fono e mwhai on to e a sia pe e mwhai on to silingia tu langa po le ale mafua anga na raina whai lea whai unga o le ase mafua anga o leina tuaina whato ai mai se tali mataup e le ngate leo mataup so eina pe o tu langa na lai ona wha vaile ofisa ne komsino sufa inga le ngata foi lea o iai le tutino e ta ua le vaenga mo ai a tau o la tau le nga fatau le mai na mta ituina e le ngata ile o le faala wi lo ma le una ia le o le pui pui o ai at tau si o tatu atunu le fatino ma tu nga luenga i tau sanga uma e fai le o fatal tanoanga ma sia le malo le tatu atunu i tua i faaptonga e se le ngata ile o le lo tatu atunu i tua i nu mala na fanga ma silingi ale tūlanga o iai le tūlanga o le ai ati tau i si o tatu atinu po le human rights status ia le whātino i lava mātou ripoti ia o ripoti e whātou ai sa o lava le pāre mene e whailo iai le tūlanga o iai tūlanga o le ai ati tau ma le amana ia o ai ati tau tangata te tonu lava i si o tatu atinu ai o tūlanga peona e silingia te whiripepe i whasia le ngata i leo o le ngō le ofisa e suru whai ai le mamalo le atunu o mata upu e mwhai ona suru whai pe mwhai ona whātua ai le tatu ofisa o ni mata upu whātau i pūlenga le lei po ni whātaita inga a whape te iwu a whaina lo tangata po lo i ni whai unga ua whātula ese oi ma le ofisa e o no ma se mafua ang tau au ia ilo sila fiele tu sai mara tu la fono fa malo lo ai o tu ofisa ai e bo mai e ona ia sia ma to ia sia le pulenga po le se mafua anga wala ina turi oi ai le fa mali e ina lo tangata pe o ia fo ele fo se mafua anga tau o le na fatu ai se tali atu le ofisa po le pulenga yo le ava nola le nai ma fai na u yo le official komsino su fai nga ma fio mai na ma tu fatino le su en le ngata fo le yo fate te nga ni tu langa o le to ngia le official tu langa le no pifa si le fia pe fa pe o le tanga fai nga luenga ta fai nga luenga ma lo la vai yo lo nga lu se mtanga luenga po se fa tonga ma lo e mua la vona ma tu le va no e te anga ia ye o ia tu tino va veina pa te inga e ia ia le pe o tanga luenga leo e ia la vale ripi man po va nga leo e la to fa no nga voi e fa tino e tonu ia tanga luenga o tu langa fa pe na te ona nga i mo ia le tangata pe to yu ia pulenga e siningia ma fu ango se fai ungo no fai ne fa pe fa to am fai le ona e wile officer so our office is more like a office of last resort fa pe o mano wi o matulanga o mai lo family e ina lava lo fanonga le ngate le lo finanga i se tali o tu inat io ni si fo tulanga ia pe ona ta o le sunga le ota ni si fo pokalam io ni si a o le von ta ona tu ia la venga ni ia le ngate fo ile matulanga lava ia ta o ia tau ia pe fa feo se fa popo tu le na i tulanga kaluenga fatino ni official mo silfia malo fa tai sa no ai lau fionga ma me tu sa vo il tato wa a matangal tato fa tala no anga le nei vai ngole tai au ya se mai le sunga ya Michael, please can you explain the special investigation unit in the ombudsman office, please? Thank you. I just want to explain to our viewers out there, we have 3 divisions that is in our office. First of all is the Good Governance Unit. They deal with complaints against the government, ministry or agency in relation to their service or administrative decisions. So the other unit that we have is the Special Investigation Unit. So this unit, as you said, Tafik Pepe, decisions and investigations conducted by professional standard unit, like for example the police or correction office. For example, if you were wrongfully charged by the police, and you feel that you didn't do, you can come first of all sort out the problem with the
the police, and if it's not, you're not satisfied, we are the office of the last resort, as Jerry just said. So I can come over to you guys? Yes. Another thing that we need from you as we need the proof of your evidence, because we have most that come to our office, they just come and tell us a story, but we need evidence of documents or anything that would help us to make the case more easy for us to investigate. The last one that we have also is our National Human Rights Institution. They're the most hardworking team, and I like to say hello to our team there, Lungia, Elenina, and Phaedra, for the awesome work that you guys are doing. And HRI oversees the promotion and protection of human rights and freedoms in Samoa. So it's Samoa is very fortunate. We are the A status of our NHRI. Why is that? Because of the respect. It's part of our Fa'a Samoa culture that it's not just based from a document of law, but it comes right from, as Jerry was saying about church, that we are very Christian. But we need to exercise this daily, our human rights. And if you have something that you need to say or speak up against, that it's affecting you, please do so. It's a must. If it's hurting you, your mental, your physical, whatever is affecting you, your human rights is very important. Thank you, Tafik Pepe. You're most welcome, Michael. Ya, ta se mai fa mole lava la sunga ma mea. Ya, se onol tote le tato wa au fa fonga ma le tato wa. Ya, olae onai tangata matutua. Ya, po onai ta mama nai tina. Ya, pem fa na eto fa mala mati le sauno anga le sunga ya Michael. Ya, ona olea mafuta mai nai to ina manai or matutua. Ya, ile tato fa tala no anga nei ta ya. Tulanga ya tau suenga fa pitoa e pe ona sauno le sunga Michael male process fa mole. Ia te Filipepe mo le mano. Ia mole sila fa fonga se tato atunu ina ngata ile tu asta sa lele va sa noanga ia o lava no fo mala mala me se ila to yo lo tu mo panga maulu mo la wa tato tam fainga le ngata ile o ngal bengo fianga ia fa na o le tu langa lava ia le va engo su enga fa pto o le va enga le ua ia fa ile tu la fono le va enga lima mta pufa o la to lava ia tute tau ave o le afongi o na fata o le tauli maina le o mata upu fa sanga ile mtanga luenga leo a pele pulenga le fuimu ia male pulenga flawa inga lawa ile pole LTA ia man mtanga luenga tute pole Ministry of Customs and Revenue o mata upu uma e fato ai mtanga luenga leo pata ita inga afa ina lo sa si fala vilami fato ai lo mta upu ia te ane ua fai tau fia vai aso o lea o mi li mo se tali pe ona ta ua sunga mai ko ele vai ngata ile tu ti non tanga venga le ta ua pisa u pole professional standard unit o ina e fato ai ai mata u pe fa pe o ye ni mata u voia ni na fa unu ni tangi a lo na fa tali le mamalo la tinu le mo mai la si tali li fatino no su enga e ona nga ile le mamalo la tinu e fa u lo ni na tum ta upu a fa pe mai ala vale li mo ala va pe li fa mali ina le mamalo la tinu je tali mai mtanga lenga yo na mo le la va no e fa na ya sia le mato ofisa yo na mato fatino le mato pitola au ya ave mo la vala mato tusi e fa ilo ai la finga komsina mane mano lo official manual malo o le mato tauli mai na ia se mata upu fa sanga tanga wenga ono se mata upu fatu ai ona taliato ia po se mata upu fo ia sila fia le malo la tinu ele tusa malo tu la fono fatino ono mato talia la ia tusa o fatino la va ia process e tolu aso e matu te tauli mai na le matau e taula i tono le tolu aso na mausa matu tali to ile anga le matau a matu mautino lo watatau na faatino susuenga e se fulu aso tau na faatino susuenga on tu fatasia le lipoti o le lipoti le fa na fa watu ntanga wenga leo e fa ilo ai tu lango le aula pe wala ai ona fa ulu ia le tang no matu fa tali voila i tali mai malo le malo le official malo le malo il tu lango ta op tamal mole ma me o la me fa o esa no o le ale umi
o le ale umi le whaatitainga wa upo a ule o te tangi atu le tau ofisa o le ale umi o te whaatali ai ia i le tali mai a le matanga luengo leo e tusa o la o tau tusi leo tu ina atu ia i lau whasea. A taima whausita pepe a sa o le tali atu o le process lava ia le official commissioner su whainga le whatinonga mta upu ma le handling o mta upu e whatu ai e toru lava aso e ilo ale ofisa ona e tatau ona si sila le ofisa i tūlanga nei pe e tatau ma ono mea ona whaatino suenga pe whawau le mta upu pe o se mta upu e maua lava le taimi lea le fofo o le whawhita auli le ngata i lea maa to te tilo le tu pe ono avea mani pe yaise nganga foi lea e se ala ina mafu ona fa ulu mata pe against le tangata ile intala nga malo a fa pe mai o matu langa la e matu mawani e sa o le tulanga o le mata upu fa unu mai iona avelo matu tusi le le matu knowledge le ile tangata ona mata upu o le la matu fatino le susuenga fa nga solo mta o pitono le tolu aso o tu mai le o se fulu aso fatino al susuenga le official commissioner sul fainga so o a matali e mai tari sa o mai la tanga luenga le official commissioner sul fainga o le official commissioner sul fainga to sulu mai ai le tangata le ana mta o mo le feedback por follow up mai le mta ai whaalango foi la le ausia le official se fuluas ile vave fato ai mai o mau ale mtanga luenga le leopo ai lava le official le la fatino yesus enga wa tau na foi mai sita tau na vatu le tusi mai le mato official tau foi na mau mai sita tau lava ona fe tu langa fa pe tau na tusa le finangalo fato ai nta o pe langa ta foi le sita di mai mtanga luenga but o se tasi leo whawhita uli o lo mai tauina si o mata office. O tūlanga leo le fio tatali te tari mai am tanga bengan malo. O le tasi nao whawhita uli un whailoa me e sui on mata waengo susu en kwapitoa mai se leo tūlanga o le waengo pūlenga le ling. E alai o na whatuai ni si o mta upu. O na o le tuai o na tali mai o mtanga benga. Ya tun fo se lao le nei ma tu te warfausia ya o le la au mtanga bengan malo fa moli. Fini ngalo mali dia ta tu ngalo lu fatas nei tau si pe tu langa ia tau good governance ia male ia fatu mawina per fatu tu ina o tatu tangata o tatu o nanga lo fa peo na tu inat ia ona so ila ia ama ia ona fatino tu langa ia e to fo ia tu lava le manto e to tu fatasia o matu langa le lipoti o fa nga so longo ta upu o le tangi ma le suesuena ia on te vala au fo ile o le tangata e ona le matau in ma fa manino le iai tu langa o la sanga infana la sia pe ma fa ona fa tonu lava le matau pu le famsnonga ia pe iai fo tu langa ni tu langa tau se le ni ma fa tongi su pun me fa pena ia e fa tu ina lava le office e fu lava tu langa tu la fono o limite ina ngalo ngalo office commissioner sul fa inga malo fa taisa noa la sunga ba me ai fa fel tu langa le pe fa pe o on fa tainga o le onga le case le tu inatu ya o le uanga yo o mal to officer ya mai se fo el officer le pe o lautangi tu lo le matanga wenga ai fa pe to fo i mai ta o le tali ai ele family ina la valo loto ile tali e le tali le te expect e te taona ona to fo i mai au ai esele tali le o fela le si me o to sulu yai e se si vai ngai lunga to officer ya pe o le ato tu ina to fo e to ilo ele mamanu to officer la mta u famal mon of time of city man o la vai ta to vainga malo e to la vai tu fa ta ngai e na via ile vai ngal parliament ole official commissioner su fa ole official report ya ngai parliament ia o fiele do official fono fa tu la fono ia ona fiele mat por fa tonu le ia ile fa nga malo ia fa pela male va ngale le fams no ava pele fa mani ina le sui po le tangata o fa longa tangi ile mato au nanga la va no tu la fono le fams no e fa la vono ia tu la fa pe awa o ila tona lo ia ile malo sianga ile fa winga ino tu la fono pe fa pe le fa mali ina lava o ma to ia o nanga o te ma fa tu lava ina ia fa mali ina le tangata
ia mo se tali li fafita o le fenga i le ngata ile o mata o pula va fa sanga i mtanga luenga malo ia ma se le tanga luenga o leo pulenga fui muelo ia se na ta inga le ofisa titilo masei pe ia mtanga luenga malo mali ai le nganga lava ia una ia tulanga i pulenga le ia good governance ia matulanga o le usta ia mal mulu muta ia mal fa alorongia o le pule al tula fono ina ia fa tinonga luenga o mai tu sa mal o tula fono ina ia wani ia fa ina ngata ile ia mana ia matusa tangata o mai ale o la tu ai atau ia stali atu le fa sit malo fa taisa no ai la sunga mamea ele tau fa malama ina fo il tulanga le Michael, please, what is the role of the NHRI in promoting and protecting the human rights? Can you tell us, please? Okay, thank you, Tafil Pepe, for that. So the NHRI, which is the National Human Rights Institution, they oversee the promotion and protection of human rights and freedom in Samoa. For example, we have some groups that are very when they come for their complaints, we really protect and appreciate their rights. As for example, we have the Brown Girl Vogue that we have other institutions that come to us, NGOs. Another one is the special needs, very important. The NOLA, that's one of those things. So we really like to be aside them, just to guide and hear their complaints. For example, we really like to know about how our disability people are they heard? Are their education system? Those kind of things, the basic needs of. So we as the NHRI would like to be just to see that if everything's been followed or if not. Yes. Thank you. Okay, yes. You're welcome. How about the public? How the public can engage with the national human rights? That's a very good question, Tafil Pepe. We had last year, there was a case of we had a person that came from Iran, and he was looking for status to stay because he had no visa to stay in Samoa. So the thing with our office, we like to take our services to take these people to other places like immigration. Yes, this is where we help to know about the rights in Samoa and also the law of the land, because we also have to follow the law of the land. There's a process. We can't just jump over the fence like that. And this person, we went to the immigration. We directed his complaint because he was looking for a place to stay. And so these are some of the cases that the office deals with human rights. And they're a place to live, a place of. And I just like to thank the Samoan public for their help onto this person, because he was a Muslim, but he was staying in a Christian church. So it's a malolava Samoa for the help that you give. It's a tremendous big help to us for the National Human Rights Institution. So practice. I hope Samoa you practice this daily and daily. So that was a very good example, eh? Very good example, yes. Malo faftai toe taliu mai lava fa mole ile sunga ya mamea ile tulanga le pe ona yai ia le loina o le hale vaenga e patino tono yai le official komsina suru fainga e ese mai ini fafitauli pe ona tala noina mua ia se complain al tangata fainga luenga nga ile official ala fainga luenga ai matulang va pena o le ale isi au nanga ma fai ona o fo mai ia inisi tu ai nga fa se ai tau wa tu to official fa mole mame fa tai la wa ta fit pepe mole fa si pena ta o sunga ya maiko o le tulanga le o le mato va nga ta o va nga mo ai atau ya sa ta o sunga maiko se ta si o so mai Iran na sieta to office of now miso so ni o stama wa misi va lele to vo ela to watno
ia au popole la sitama ke wo local official le ferwo ele se visa so o le silia mato ngalwenga lo fatino afa pe so simta upula va fato oil mato official our office is an open door office ita tala lava no tusa lava pe lo ya simta upu patino ite anga mai ele patino na mato official la mta e lava mato referrals forms vai e vai on refer ele le mata upu ele tu tino na malo nga fatau li mai na mata upu pelo mata upu le mata we mai ko fatau si so le mai iran o le mato so swani na ave si so e na fatu mulang referral form o le form le referral mata upu ele tangal wengal malo nga fatunu lava ya na ile male uso le referral form e ave o le vangal immigration ya le na fatino ngal wenga so swani le immigration mo si uso ia piona taua me ko tātou Samoa a inga tangata uma po fia lava tianga i mai ia sa olele lava mai ko whaftai lava le malo tio tātou atunu sa olele lava o si uso le lotu mauselemi ia a olena ma o ai whamantalanga le anga i mo si uso sa anga le ia i ka le si tātou atunu se o mea le tate mita i se me ni o Samoa o le nganu tali malo male anga le tangata ya o ngaluenga na sa fatino ina lo officer sa fatino le referral form yo na nga ile ma si uso le ile va ngali immigration na si o tato malo yo fatino i tu nga umma mo sona visa le nga tele o se tu langa i fa to fia fo i va ve ilo na tunu isi ona tunu o fia lusto ina va isi on to lo me sian fa na ule fa tani mai Iran ya ngi polo ka ngi sa mo misi le va le ya le fatino ele nga ta fo ile o le ala ma se mata upu po se mata upu fo itu langa tau pulenga ya ba taita inga ini se mata upu fato ai mai fa sanga la i tutino tuma oti e pe na i pisinisi ya ma fa tuma oti ya se tata o atunu pe ona ta o mo o lo fisa ia komsina sulfainga na fatau lima ina ia mata upu fa sanga i mtanga wenga fa tonga ale malo ai afa pe anga i mai o mata upu tau pisinisi ia ma fa tonga tuma oti ye fa tino fo la nga wenga la ofisa e fa tumule referral form yo na nga ile mali sui i fa taitainga afa pe o se mta u fa sanga se pisinisi ia le tatu MCO por mtanga wenga o leipa o ila tu le nga fatau ni mai na tu langa mta upu fa sanga i pisinisi so la o inae anga ile le tau ofisa e ta oto ai loi a anga mtanga wenga fa tino mato ofisa e fa tino referral form ina anga ile mali e fa ilo atu ai le o mai ona ia e sia tangata si tatu atu no po ai la wa afia le ofisa komsina sulfainga o le ala wo refer le official komsina sulfainga mta ele mtanga lwenga nga fatau lima ina ma fasino tonu ya mta upu afa pela e fa tino mta upu ai le fa mani ina na tangata le ile fatino na lwenga MCO o ina lo ala e mawailon malo si anga le official komsina sulfainga e fa tau tayel mata upule pa fa pele fa mali ina tangata ile fatino ina nganwenga la MCO pe o yai fo se tu langa u fa tu ai ona mo se tan e no ma se ma fo anga tau o ina no la fa to anga va ai lo e fatino no official komsino sut fo ing o su malo fa tai sa no ala sunga ma me tan wa yona le o le tato tai mile nei vai ngale tai oni si wa tato polo kala me ya ai mo le atu le nga fa tai tele lava ya e la sunga ma me ma so le sunga mai ko tu sol tato wa fa tala no anga ya ele tele vai ngale o manino ai le tato tunu ya wa pe lava le anga lava le na ya e ona fa mala mala maina ya ile tai mi male tai mi e na ya manino fo e la o to pito la au ya ai mai se ele to o nanga lo fatino ina yel ta tununga ya ole amo fo se tato wa feilo inga ni tato polo kalame vai so iluma ya ai manuia tele nga luenga matiu tel nei vai nga le taia o la sunga mamea le sunga ya mamea Jerry Aki ya mai so le sunga ya Michael Kairoi ya ele nei vai nga le taia
Ya, manuia tele ne ya so lua sunga mai koma sunga va mea. Tai mana mana. Yo mangia ne ya so malu tata wat no. Ah, tai lava. Ea ole tato wa fatala no anga na male official komsina sulfainga ele nei foi va engole tai au ai ole o tato le tu laiva tato se mai ya e tato tala tu ina mai ele le tio fa va malo New Zealand ele nei tai au. Been sleeping on the floor after giving birth in Santo, the largest island in Vanuatu. Local media reports a bed shortage has left a mother of 3 in Port Vila extremely uncomfortable on the floor. Edna Tukoa says it's unhygienic and most of all unsafe for newborns. Mrs. Tukoa says just after giving birth she had to cuddle up with her baby on the ground, scared of postpartum complications. She says it's physically and emotionally distressing. The Prime Minister of Tonga thinks common sense will prevail when it comes to tariffs. New Zealand's Foreign Minister was in Tonga with a cross-party delegation as part of his Pacific tour. Dr. Aisake Valueke, who is also chair of the Pacific Islands Forum, says it's still too early to say what the effect tariffs will have on the region. As you know, America is our best friend. We have the similar values, but there are sometimes, some economic policies, even though we look at it from economic point of view, we know it's not a good thing. But I think, common sense will prevail. Dr. Aisake Valueke says he will continue to talk with Tonga's partners. A newly published children's book in Niuean culture has just been released in New Zealand. Called Hunt for Niu Tapu, the story's about a young girl and her grandfather in Niue examining niu or coconuts in their backyard. The book's author, Inangaro Avakaafi, says it was important to her to include themes of intergenerational relationships. She told Pacific Waves the best cultural teachers are family elders. My father was very different with his parenting when it came to us as his children. And then when I see what he's like with the grandchildren, there's a different kind of relationship there. So that's why I thought I wanted to share that through this book. Different generations living together, learning together, finding adventure together. Survey results suggest artificial intelligence is being widely used in New Zealand's public service, even though most workers haven't been trained how to use it. The Public Service Association has surveyed almost 1,000 of its members, and 55% of respondents said AI is used at their place of work. 94% of those who used AI at work said they did so by choice, as opposed to it being a work requirement. The Union Secretary Kerry Davies says the report highlights some risks and how the technology is used. The biggest issue is having appropriate training and guardrails for the safe use of AI. There's issues that raised in terms of how human-centred is the use of AI in terms of having human oversight and control of its use. 12% of survey respondents said they had been trained in the use of AI. A leaked document shows the New Zealand government has been considering axing a multi-million-dollar education scheme in next month's budget. The Education Ministry report says money used to group schools together under Ka Hui Ako could instead be used to help children with disabilities, but warns of a high risk of industrial action. Our education correspondent John Gerritsen reports. Ka Hui Ako was set up by the national government in 2014. Teachers and principals are paid extra to lead work in groups of schools, but the scheme's value has been questioned for years. A February Education Ministry report to the Minister, Erica Stanford, says the government could cut the $118 million a year program and spend the money on support for children with disabilities. The Minister says most teachers will back the move, despite warnings of industrial action and legal challenges. In world news, Hong Kong's once thriving Democratic Party is moving forward with plans to dissolve its operations in response to continual pressure from the Chinese authorities. Members yesterday voted to allow its leaders to continue dissolution procedures. Many of Hong Kong's pro-democracy activists are in prison or exile because of strict rules imposed by mainland China, banning dissent in the island territory. Hong Kong was handed back to China by the United Kingdom in 1997, ending British colonial rule.
Beijing's restrictions on Hong Kongese democracy began in earnest in 2014. Pope Francis has made an unexpected appearance at the Vatican's Palm Sunday Mass, less than a month since he was discharged from hospital where he was treated for double pneumonia. The pontiff was seen in St. Peter's Basilica, smiling, waving and greeting cardinals without the help of supplementary oxygen. His medical team urged him to take a 2-month rest to fully recover, but he's already made 4 unannounced appearances in the past week. More than 3 million children around the world are thought to have died in 2022 as a result of infections that are resistant to antibiotics. The BBC's Dominic Hughes reports. Antimicrobial resistance, known as AMR, develops when the microbes that cause infections evolve in such a way that antibiotic drugs no longer work. Now a new study reveals the toll that AMR is taking on children. More than 3 million deaths in 2022, mostly in Southeast Asia and Africa. The report's authors also point to the danger posed by the increased use of antibiotic drugs that are meant to be held back as last resort treatments. They warn that if bacteria develop resistance to these medicines, there will be few, if any, alternatives for treating multi-drug resistant infection. Scientists say they've grown human teeth in a laboratory for the first time. Researchers at King's College London say the breakthrough could lead to patients regrowing lost teeth, offering an alternative to fillings or dental implants. In sport, Auckland City FC have won their 13th Oceania Football Champions League title and their 4th in a row. Auckland defeated Hekari United from Papua New Guinea 2-0 in Honiara, with Maya Bevan scoring both goals. Alongside their commitments at the FIFA Club World Cup 2025 this June, the result means Auckland City FC will also be Oceania's representative at the FIFA Intercontinental Cup later in the year. Hekari were making their first appearance in the finals since winning the Overseas Men's Champions League in 2010. Meanwhile, Liverpool has moved to within 2 wins of the Premier League title with a 2-1 victory over West Ham. Manchester United's miserable season continued as they were beaten 4-1 at Newcastle United. Wolves beat Tottenham 4-2, while relegation-bound Ipswich Town held Chelsea to a 2-2 draw at Stamford Bridge. That's your latest RNZ Pacific News and Sport. For more stories, go to rnz.co.nz/Pacific. Ole taimalo watina vai ngole taiao le ua eva minute te inele tu la me Eva, ya ua taua lunga le tātou tala le ngana Britania taua le vai le teo whaamalo ni sila ile nei tai au ya mai ya ile whaamoe moe ngala atu mau seisi whapopongo tātou tala ia mai le teo whaamalo ni sila tala iwa le tai au mo mua ya ai halafu tātou se mai wa taua lunga tua ima le tātou pulkalame ta lofa lava Samoa ile nei tau la so foi e mātou i nei Samoa e na ua mai tau le o sulu mātango fie ia ave o le la nei tau ia le manatu ia ua se able to telling ngā luenga matiu te whai o le amatanga le nei vai aso ia e pe o na iai so o se tutino le tātou māloa maise nei tātou paanga whaafonga mai fea staffel nei ke lope pe o na e maua pe tātou whaasalonganga le whaamanuia te le lea tua i tūte mawhaiva ia e pe o na iai le nei tai au tau lunga na le tātou programe tala walawa Samoa toi whailoa i fo i ia i le polo kalame o lo whaanga ia i le poana nei le tala i tula valu tau lunga toi mal tātou polo kalame le whaafifianga ma le oe bestseller appa People Need Love People Need Hope ia ele nei tai ala sanga whamanuia tele nei aso tau whasei whao Always wanted a woman by his side to keep